kami juga mendiskusikan betapa pentingnya penanganan ruang digital yang sehat agar bermanfaat bagi rakyat bangsa masing-masing. Tidak saja secara bilateral, tapi juga kerjasama di dalam ruang digital dan infrastruktur digital di kawasan ASEAN. This September, we will sign the MOU between the two ministries to make a foundation for cooperation between the two ministries. The next step, we will sign the digital partnership between the two countries and two ministries. So I think that you have the many common issues to work together with our partner Indonesia and the Indonesian ministry. Ini penting sekali kita lakukan bersama-sama agar ruang digital itu bisa bermanfaat bagi masyarakat kita ya secara maksimal. Combat fake news, disinformation tentu sejalan dengan hukum dan aturan ya, atau yang disebut dengan lawful interception dan lawful taking down.